Hiji ni Weru TV. Makile barua cheke domo cha seneta mithika lentore na cha muyumbe wa kurendeni account ya Meru Kawira Mwangaza na nende kuthitangwa kwa munini wa ngabana wa Meru Taitas Ntochio yomante dirite nende akioneka ndene ya koti ntuko yeruari ontubra nende kudirite bonde bakilitangwa kuma na manto mwanya seneta na kinyamo bongi wa kuroba kerekana batena maratadi yao manende ya chukuru kaitene konwe munini wa ngabana akilitangwa na kwerekana Thaa umiro bichine ya kwidira minister wa kigena ontubirane ndeba kuwate batire kwidira akero ya ireti kia munini wangabana ndeni account ya Meru yanendi edrete akioneka ntuko yeru arende ni akoti na mamba yanendi tuko yaro ya kedra yakitaona iroro atukale yaruo kero ariero eto orobweru arero agaru ya siasa indi no edreto ya maoni ya kure ni atubongo kwidira kiona bomante ya kedra ya karika orobweru are ya mara tukubanganirite kenda tuchietu EACC kuandikira IBC Thaa kurukia Taitas Ntochio munini wa ngabana nontu kombeka ataichieberia gitene kia minister magamba ya mithika lento ina Kawira Mwangaza nendiye game barua cha mathomo kuito ntuko yaro IBC kuingata musiasa wa wandi ya kithemo enda idhile akiri kana atebeleli nguene ya ward administrator wa Mbeu. Nirueto wakuletera gichunche kia bidatu na kia mudia kia rono rwa mwanya ntangurutano cha ward. Mwana ni toma dhidi ya Weru ni Purity Richard na ningetwa PHINEAS. IMAANA tuidire tukiwata na ira mwankamudia na utegedire ukiula wanende kuina kalono tori Nteto chietu na Nteto chietu Ithatu ikamberi hata icho chiongwa munini wa ngabana alta itazintoccio nuwa bida barane ile bakwendi kidwani kiama ya EACC atigetikiro kwidira kiro ya ira gitita munini wa ngabana ande ni account ya Meru kidurano kiyete tumi nigirane ile bakwidira bakiwa ataombete kwidira gichebera kietine ya minister wa kigena ontubune ile bakwidira bokioneka kinyaka ni muturi ya darakanithi na arane ndio redirite yakiuka kwa kutuweka munini wa ngabana wa komodo minjoki kinyayo nende akurikana na tedirite yagichebera kia minister wa uremindene ya thirikari Mongera Boniface na Nteto kumania barogeria obisi kuthungu na maite na mitugo ya nthiguru ne Kenya EACC irarekerere ntuko egoro tuko ogwita kirinkiama ya IBC kuingira na sesa magana jeri 41 ntuwa maite mwanya na ndemi ari onkabo nethreto ikiumira Kenya bakaba na bange pedha gumaya Rietore munini wa gavana dene kaunti Meru bwana Taitas Ntochio na rietore akaithongo njo njage orojo kitu muthomi njoke munini owe ijamwe tarachumire kiriristi eje kolinga na EACC baruga atiri kaithongo atabutire ngoge sisi oremi dene kaunti Thaa tariki 9 mweri jwa ire bange bebuta ngoge na ko atibatere kinyanini kwa munini wa gavana njoke na nande nontubo gitumikeu togosho kunduro ninya kwerekithana no bobwega ibara beje watho wakili Elias Motuma no gitethura njoki na konda bobwega batere kwithurere kiririto akaithongo mbere kimaratasi jwa kirinke ma ABC nontwaikia kaithongo
amuchabachabania. Iketha we state officer, it means you do not qualify. So tiomba kugantra ije nkathurwa. Question is, okuthurwa re, do you qualify or do you not qualify? Ntagaro wingi nio ndene kontemero ritura diji Ntoto ringirite murutira jo mwingi ara kinyamuthe jo ntukonoro muringi kuru mokuma kontemero na ritwa za kithinji aritangite Ntoto nontu bontu bura kwatabutire ngo gesisi okigina ndene kontemero tariki 9 mweri jo ere bangi bebuta na nontu bogitumike unande kithinji arenda kotithire kirigire gavana kirito murungi kiamaratasi jo kirinki ama ABC tareki 4 na 4 nkorokia kwa Ntoto tibatere kwithire jokwa ya munini owe mbere gambalithiro rithikirwa na guchirwa petition okwa arejira realize ko ata resign bado naendelea kubitanguge minister na section 43(5) election act iliwa mtu abiri ku resign kwa tariki 9, that is 6 months to election kwa wicho daira to kuromba kuithirwa ticket yera ekerito murungi tumbiko ina Titus Ntoncho ari deputy governor mnaku mawakiri badiji Ntoto bakarariti ontobobo arabogite Ntoto akarite gitike sisi okina nene kontemero akaritwe wathoba konte government act chunche ke 32 kira kiugatire governor onthe no ai munini wengoge kinya ngoge sisi. The sheria is very clear. Section 32 subsection 3 iriwa governor no anenkere munini owe responsibility mwassign responsibility. Wassign responsibility does not mean kandambi muringuge wa county government kandande kawoni bara twandikire na yamiwe na ibo bongo. I can only resign on my own volition in the deputy governor for other reasons. But to go the governor na ampere nguge uni tweja ni ruwe twatwalo na yamiro na ibonkake bombo tulitagitene na as I've told you I don't have an extra coin. Ntaira miro nguge the Minister of Finance will provide anything extra go atamuchara yokwa the deputy governor. Itha mwabu wakirire simotumano gite Ntoto na batere kwethire butangoge na ko gavana kirito murungi ati batere kwethire mujukia kairi kwenderea we Ntoto abatere gwita nkobi yewe SCC agatigara agwatirite rwangiro deputy governor ki na maje kumujara kugira ati ka nominatorwe I governor aiwa extra responsibilities. That might be true, but responsibilities wingi extra itegwa extend kwa CEC. So the moment omwethia CEC komwe ikumanisha umwa portfolio na ukumwika nafasi imwe na the other CECs. So ntemenya ko resign nonto kinyaka resign kananga reka kuritanguge nanga tukareka kuritanguge minister nkareka ntemenya ko resign nonto kamba dekide minister of finance na mpere nguge mugwejo munene naju jure diji Ntoto gwikaria ju kwithira ngogeje sisi okigina kairo gavana kirito murungi atumirite gichunche gya county government act 32 no kojo Nteto eje watathojwa ya sisi bobange bethojwa na kumania barogeje sisi ninyegambarira shuru ndene county emero ntukwana neza kithinji na ndemu ninyo gavana ndene county emero bona Titus Ntoto na manto jaire bwambere wegambarira kethiro ligite kirike ikoti na ni gavana kirito murungi akethiro murekeria na gushwa munini onge ende kwethiro itithiro gite kirika gavana kirito murungi na Titus Ntoto bakethiro bakenderea mwathuro Nteto ejinasho impwire koti kethiro ejoke na kweja na irigeria mbere tariki 4 irene aoke no tukavana kirito murungi na kali amaratasi jo kirinki ama ABC na tigiti ume kethiro kabariga kanene bobaire kwethiro bakeberwa kaire tugetinya bakadithwa nomination bado ticket yera megento kithoki no gwe itsiliko itrombete orders nya bakadithwa nomination ikwethwa bado kesi endere na court yone atabu kwithwa nomination kwa we mwite ndirago wenya by court nako doberi to poleni sana bathome sheria bwega gonino ninkenda de munini wa mheshimiwa Karito Murungi abete bagugwebete the court kabote gita au da advise them nanda bobera tu patwe kura tia bata tilo tabeta koti don tubakare wambete mawakiri tubachinde abare court gamba na badala ba utegitare yao ke reporter Ntoto TV kumaja kengina ngine kithuke Nairobi beta Boniface Mongera.
Na tukitana mbere ni ati makamba ya rumirite seneta mithikale na mujumbe wa kurukawira mwangaza ya kwithira vaina nende kana batina barwa choma chethukuru kuringana bura nende gamba rethirite rigita kwa rika kwa koti ni makamba ya kithira gita wa ntuko yaro igamba ra mithika nende kwithira kana rekirugirwa witwa ntuko yaro thathitana nusu ni ora kawira mwangaza rethirite rigita wa thainyanya na nusu marigitwa Nteto muthuri murioki na ukari koti ano twachikinya Joya narua bakinyite kotini ya Meru nikinda gucokia gamba ria bathitangi nontu bo maratathi jao ja kithomo aria mubunge wa kurukawira mwangaza amuna seneta wa Meru Mithika Nturi igamba riao riambitie bari amwe indi rethorikia thuranwa nyuma ya mwakiri bari Nturi kuga batinekeri maratathi ja igamba riri. I thought that council just serve us because you know I'm not going to be frustrated at the just come with the paper. Because we have not been served. Given she's here, our president is not served. We cannot be like. Let the application be served for hearing directions at 2:30 p.m. We will not rule on that matter. We will deal with it at 2:30 when there is a proper service. Let it be served in person. Aje gambira kawira mwangaza rietana mbere mwakiri ba ABC brenya mboka igambene riri bauga bawe wekanyaga ntuko Ithatu kucokia masoko jao wakirwa kawira mwangaza ageregana no ntububu nyuma ya kuga babo biri kucokia maratathi Jumamosi na gamba riri ribiri kugitwa ruju mugambithania ndwadi murethi kiwa ndwangi ithurano na mianka ithuro ikita ripoti ya muthenya ruju thainya na ruju thainyanya akethwa akeja na mwerekera ure gamba riri getana mbere. I have to give a chance for IEBC to make whatever position IEBC wishes to do. Ms. Wangui, I cannot allow you to have 3 days as you have requested. I would have to ask that you file whatever response you want to make between now and 10 o'clock tomorrow. So, Ms. IEBC, please put in your response. If it's an application for transfer to CJ or in response to this, put it in by tomorrow morning at 10. Serve onto everyone. Then I will hear the application, the preliminary objection, the application by IEBC tomorrow at noon. I will give you a decision thereafter at 2:30. Ojo ni wakiri maranya wa ura wikite gambara kawira mwangaza iro thasta na nusu yo toka kwa mbe gambara wendi litera mbaru ari non IBC baro mbere time weta ku file their document give establish ura petition agwa indeed maratazi ya kawira nayo te maratazi ya uma tena baro kuma ke chikurura gwa ne athomerete ekiwa totona muntu era register ku register ura tabu tutamona tuko graduation graduate. Amana bubu igambara senda Mithika Nturi dasokwa riko thainyanya aja kuringana mawakiri bari Nturi bagwa igamba riri ritibati kuthikirwa ni koti iji no ntwigambo tariri ni riathikiri kairi ni koti ingi na riagitwa. The threshold set out is a biscuit. Yes? Yes. In any event, my lord, from the authorities shared with you. This is not the first time this type of PO has arisen before the court. But we can't count how many times these people. So you are saying that the senator has been senator for the last so long, and therefore he must have been qualified? Yes, according to the decision, we claim he was qualified because the matter was raised before Justice Odunga, and the 3 cases were in his favor. And the applicant, who is a voter in Meru County, should have known. Tukuja na koti ego tuthikira ura tupinga tukauga mantu ya jaretete kotini ti mantu ya kureta kotini jaburi kwa IBC nonto eje makosa I dispute ye mantu ja nomination na koti yo tuthikira ne kuga rojo thasta nusu iria kaeja na muamuzi bwayo kwa wito kwira antu betere na bakae do abena shaka yote koti ekamwa boyoka kuringana wa kesi yeta mbugambithania ndwani murethi auga untu bubu bukagitwa rojo thaitana nusu. One cannot be ruled on before the other. Before the arguments are online. So as soon as, or in the course of hearing of the other matter, I'll give a decision. No, 12:30, 12:30 of tomorrow is the
3rd of June. Ujo ni wakili wa Muringi Kura Ben urawikiti kambale ntoreriko. Sasa baada ya kesho koti ikitoa uamuzi ndio tutajua kama itaendelea hapa ama itapelekwa kwa IBC ama Nairobi. Manake pia kuna ile directive ilitolewa na Chief Justice kwa matters kama hizi za eligibility zisikizwe na 3 judge bench. So uamuzi huo unaweza fanyika kesho depending na vile koti itaamua. Bogotegero nandi ni kuona mukondo jura koti ikajuke rujo na kethira Lentori na Kawira bakauna gicoki giki kana gaika bagwata. Nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki. Na onde tiere ntuko yelea chuite byongabana county ni Amero bedira baikinya kembere ya IBC kenda kunankanira matathi yonende nto bedirite baikinya kinya koti kenda kuthikira magamba yarabara mweba baraba kurwerete gebedirite bakiritangawa nayo nera nende kinya tungire bedirite bakirita maugeyo konie magamba ya Irintu kwira seneta wa Meru Mithikari Nturi na mubunge wa Ikuru Kawira Mwangaza bawikinyitie koti ya Meru nyuma ya boko thitangwa na igamba riari kwirikana baruga ciao cia kithomo ni chiorongo na ndi atungiria babo bairi ni bamenetie ngavana wa Meru Kiraitu Murungi bakiuga ni njera ya weri nyuma ya igamba riri aria bari na witiki nyuma ya jaji onthe bakethirwo bari ndebene kiri kithurano kinene kia mweri June tiga gwicitha utumaira tundikoi twa antu batina kuwatira nontu kithira koi man enough ko ke yawa fire case yuko challenge qualification ya Mithika na Kawira ene to tumire nyantu baona nya weta kotini nyo ambo nyo wangarama batumba kurenya beterurio ka kubairio bakeya na ko inkwendo kwira na simari nene na inya muno ati muamuzi urobwiri kwa mwanu karan kana no tirani ni IMBC ngakwenda okwira father that uwe ukethira wi muntu urothwana cia high football player timu irengi yethirete kuo aewa wokova akana akikumacia akiwa niwe ukarire best player no ntukutuka rungi uchetha kurukia mwaka jumwe akiuga Kawira ateta skuru na ndauga King'ang'i kamukirire mbonera kwenda kuthithia na athithia bwega muno atumira antu bawe kenda bandeta kotini kuma rukiri iturokere aja na ndienda gukwakikishira ndigiri ciakwa nijire certified valid na ndathoma na ndakuruka na kinya ciaku iuga we nacio tutina hakika no tutatwonia kwa hiyo nkoromba o wetie ciitha kinya gwotwitira ciaku tucione no ntunte gwitikia kuringana no thawo wa King'ang'i no rio tingugiitite kethira areta skuru Monkana ndinko doubt kithomo gya King'ang'i kiriba mwe batongeria na karibara bakuthingatene na atongeria babo bairi bethira bari na mauge nkurani bakimenera Kiraitu Murungi aria baugite Meru guti uguni bonete kuma no tongeria bawe na no kaukandamiza Nturi na Kawira batikarure giti iki kia ungabana kotini na ugwate wa IBC Mama County ya Weru kuthagi prepare with a clearance by IBC so stop misusing government organs kenda wonania incompetence kumbere ya antu beto ba Meru so rira King'ang'i awikia excellency Kawira na mheshimiwa excellency Nturi no ntu ni bo mwa challenge kiri utongeria loi King'ang'i kankurie wowe no twira ni bwe bwengire moi na bwareta democracy niko kinyanga ngugiro ritire ogachoka kwa tueka wowe utena maciara. And I believe that what has been done is going to put us at the front line and we are not going to be left out of the ballot papers. So we want to urge our supporters to keep calm and this is going to be over very soon. Nteto iji gwichokera muno kotini nyethera teka ndi wakiri inkuthikira rangwenjire kwa kotini nkaigwa nteto iji gati gwichokera twire muntu uri gutumana in disguise no ntukurwe ukuthugania gaga karagitine gitarira aja arenda gutumaga mawakiri bageta guchumbura antu thaira babatere kuthaba kiromba kura barenda tu bathiuruka gwaja kotini igitare akunire thiri Kemero kiwa itara no gugukwa mite yonthe ketendera so we watawa tendera ankwenda kwira antu ibathomere bwana Kiraitu thaa ino mwana wa mbira
mwana bana barende bakaewa ndawa ira ciareja wa cianjoka thaa ibeewa ndawa ira ciku nontu bwa teknoloji antu ibathomere utongeria bwaku weronde bogukinya mwicho na bokuganwa kia media na perezia utito ya anto kotini twatinda na aru aja ujo Nteto chiotheri siasa tu othikire politics na ndinama injaja maraja na jama kwi na karibatigania bethira bali na mauge kuria munini wa gavana Ithatu kumulikwa ni rwangi rwa EACC akirikana bange bakibuta ngwibeta siasa ne batabuta netire na mbere kugwatira giti kia minister wa kigina kiri thirikari ya kaunti ya Meru irongwenda kuria antu betu batigania ri king'ang'i atwira ai graduate wa Harvard ko kwenda ombira king'ang'i etira izi Ithatu na batere ku resign ta CC kwa wanto beto batigania ankwenda obwira abo chetheri kandi king'ang'i nonto ikira ikiukira mithika factor na ndikire ndo chokia deputy governor we kigembe me batu ntura ko me amiru tiketo endete nonto kinyabara wacho deputy governor apart from kiraito no enga ke urikona tigania omo nonto deputy governor ibata tubara bacho agite ora wacho mwigembe ayukete movement ya deputy governor wawe o movement no wacho agite no ayukete mwegembe deputy governor kwa watu kwa mugonga mbura yo mwegembe yo attainment yo movement yo tambi yo ategembe kwa watu kama gara kama utumena bareke otonye siasa na rakotibatire ibakomya mwana etonto chio okumatigania nwe twilete atigania nwe unifying factor atigania na nende bareke omukumeria mamba yatinare yari bakiwa atari sainere ya omwomorite ngwe o county itokomenya sheria ne kuwa bwega sana muntu athuri ya deputy governor no I assigned other responsibilities kana duties so itokomenya siasa tupu ibareke otoyangeria mwana etonto tinongetu akanyeleka ina kwi mwene nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Nangina kuna ati mwenda Joseph idhile urokwenda gitekie MCA wandine ya kidinende naragete gukuru kwa ninkia maya meankana idurano IBC na bone kumaya burani ende IBC ombete kwithira itaraki ate mwenda idhile atombere kwithira ni ende akiumaroka obichine ya war administrator wandi ambeo ontubarani ende thirite akiriana na bona kuwa nairutire obichine mwanike Nteto mukiri ometheka na otumenyeria nkuruki atongeria baraba kuromba ite mwanya kithurano netwetete ibaitete na mbere uchokia maratasi yao kinkia maithurano na meanka Kenya ABC na bamwe baraba yukitie rwano kwithira bainde bene tariki 9 mweri UNANA ntukwe yeru ari ni amwe na mubunge otigania isigichunge kabeabea kunenkerwa rwano ngukiliwa kuikumaanisha kwa upendo wa Mwenyezi Mungu inshallah tutakuwa kwa ndebe MCO nkomotigania wesikithenje thaibora kurombete kioringi na tukone kwa certificate ya MBC ekona nende kumaruare tuwetekirwa kwa ajili ya siasa officially mbere ngukura aspirant lakini the candidate kithenji papa owandie mbeu kwa client ni IBC nontuba kuingia requirements rabenda akenda muntu wa client kugombea giti so nkwera ntoba mbeu bena njukumu ya guchala mutongorio mwega nontunkethira ndinde na nturibieterekia wa kithe mwangane ndende mbalotine anto ba koi bambo ba tabakiara ke norongo atigwa ngane bele ngana kalire ata ingwata kuthibitirisha anto dainde mbalotine na bangi baba inge rugendo ruruthu nyume kwangaratano biamene na manto ja mainge finally nkwero chokera nto babo guchinkatho inyinge mono no nto bo maromba jenu ku support ibo ega no nto ndrete tu saini 500 na bo anenkera saini 5,000 ekoro bena ke ao lui ekoro ni anto barara imaendeleo maeneo tofauti ekoro ni anto baraba menyaira mechi no ekoro no baba menyaira twana omenyo obura mwekoro amenyaira manto yonthe no winya eta wata manto ya mwinge no bwa menyaira manto ya mwinge na njire mwanya nteretie kaunti ya Tharaka Nithi Susan Duyo urakurombete kia mubunge wa Ekuru Kinyawe na thiranete nkiama ya ABC na nkwenda kwira ntu Tharaka Nithi ritora bakethira ballot paper ni yakwa Susan Goge Nduyo na kiama kia the Service Party amwe na MCO Magumoni kithenji Savea utasimone Magumoni manya kithenji wao akuyandikithia riu no andebe na watabora maruthire ntukia nominations
nkamaromba ntukunu maumire kwanja na wengi manengere kura cia itike MCA Magumoni ward amwe na bomo baraba krombete KMCA wandine ya Kithi Mwenda Ithile na tithirite antwa umukumania kiragi kwirikana atatiere ngwe yawe ya mwandiko thirikari county Meru ya Burawatho bwitikiretie yire nu abati ukili wa mbere kwa ne yengwa elwa kaire barua kumakire employer nende netre kuchwa barua irero neta chwa barua mpakidetwe na turua county secretary na director public service na baba angibonde boke akupakiditi barua kuketha kuinokora bokandika barua mpakidated kangwa ndo kwera mutaingia kwa mikono ya serikali. DCI is well informed, EACC is well informed, so eke akwithira kakura no oversight nane ngora barua neke akwitha kuinokora pambere na bwandu we will follow kire ofisi ira chonde batere kuthira investigation twetwa machokio kuma Kimwenda awetewe na andikire barua yotiango mweri ULA na kira kigacereri barua kuma Kimwandikwa wawe rata yari ayuketie ntuko yeruare kinya kethiro ringi nitoketu nontu bwa kwithirete na muri nara Mwenda na antu bagithingo bachokeria nkatho nyingi muno ngo bachokeria nkatho nyingi muno no ntuba kwithira mwanka thai ibambe ndusite na ibamwite bandingira kura tariki 9 mweri wa 8 nketha nde MCA wo nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika na ni kumira tukuda tukiona kanya kakunoka ugeta kuri nchokerete na Nteto ingi Akothurwa ni akariba kaunti ya Meru mwaka na 2017 gavana Kiraitu Morongi nekanire wirani na Meru akabarikithiria manto kathomba runguro manifesto ewe kigena kia World Fund dote ndene muile gutoneka rwirenge tutwira utarwe twatura utarwe rukereke inda uremi ugima ba mwere Jonieje Meru County to privileged kwithira inya twina ICU as a public hospital kuthongomia tauni cietu twambirie na gakoromo nena ara kware atiri kuma stage igwa kuma 1982 itekirwa rami ni tamwe wa kwija iro tuona stage kwa renovated Kiraito inchamba Wokeria korona yuthi na kinyago kubiria Meru na jangi kathomba jare ya ingetie Juma eje ya tariki Ithatu mweri jojo 6 mwaka jojo gavana Kiraitu Morongi akethirwa na mambura ja kurugoria manifesto yawe ya kipindi kia biere atuika gavana wa Meru 2022 mwaka 2027 mambura jaja jakakwijire emwe kwa emwe ajakire Weru TV kwambire thaijire cia ugoro mwaka thainya cia utuku gavana Kiraitu Morongi ageretwe akuruka na etikwa Keng'ang'i kereko ate kereko ai mwana kereko please usiniharibie mood Checkmate Lounge kureterete The Kings Lituation saa tuwezi tariki 4 mweri wa 6 ara DJ Le Kings wa Weru FM na Weru TV akethirwa are au kurikithia mambura Kire Mike, DJ Double G, DJ Stock na MC Fred Ranks bakethirwa bare au kienda chesete kaingere drink Checkmate Lounge ere mokana jo petrol station ya Ruby's Makutano hii form ni fresh barida niko fresh barida fresh barida niko fresh barida fresh barida munene wa ngavana ni baubwi am your servant na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngavana atwire akario murungu munini ngavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na into kingi my promise ki baubwi Mithika Linturi arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come
first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu roke yari wa mbere noenkona utie booking in advance kana utwe ko booking the appointment no ndete hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangu ndo obwashwa hati nga accessible bambona ko ensure ngaba no miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimi karinturi tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyira umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura medika lenturi tura Weru kumiru Edith Mwirigi Edith Mwirigi Edith Mwirigi Iweto kwenda Edith Mwirigi Mugeni Nteto Marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira twitaga Meru woman representative nditwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndina mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youth inkwelewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene mono tariki kenda mweri joenana pompe kura cienu ririkana kondura ikuidura Waturaga Wakiuraga Mama County Wetu ni ureko Edith Mwirigi Maendeleo Edith Mwirigi Watanero Edith Mwirigi Mbeta kwa John Kireria Mubobia MC wego gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego gist miaka 10 na ningucokeria ntubego gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego gist tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira front date kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na Nteto bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndene awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igogist kende rwele ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba Nteto gist mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis mirimo ya marungo gwito ni ndamu murimo ja sukari infection cha kiu ironda bya kiu guchumburo ikirongorera H pylori UTI infection cha bacteria kirinjira cheo chiari hormonal imbalance kuremoni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Nionto mamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotu lingere dhimugo kurukira namba 0714 366 766. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids, and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on Satellite. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima.
urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwiri turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba ya uchiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjia kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Bueno, ntupa kwithira tena mbere kuwatanira na onikende rochedo na tochokana ni atine MCA ne mutungeria nende roithagira rio kweburu na mukari na kire kithurano kia mwaka yunende atungeria na siasa kathomba ibetherete bagitura kiana kwenda kuruira itebia utungeria itine kia MCA na nende ndene ya Wandi Antima West aruiri ethikinkurukie 15 ibetherete bagitura kiana kwendekithia kana konania Weru bobo kwithira baituka MCA ndene ya Wandi mwanike Nteto Maureen kinyakirimi nethirite akilongaira Wandi kwarania na akari na kinya atungeria bakenda ikwa itumikyo kwithira ninde baina mutitiko yokuretekiri niwere kukene gechunche kia Ithatu na kia muthia kia rono rwa mwanya ntangurutano chewad. Chunche giki kia Ithatu akariba Antima West ni bagwikira ratirine MCA wakagita gaka na kinya uria bakwenda kugitirwa. Onete ngugi ciawe ciongwaji kujithirisha such that ya njira connection yenjira cionthe nkuona ibui twategera gutio nkuona kwina utata kiri mwana inchi riria go connect from point A to point B. Itugucokeria kinya atongeria baria baratutongeretie nkatho nontu bwangugira bombita kurita kinyethera te abaturitere thira na kinya rimwe te tugwiritie mono era baritite ende itukubera ibwega tonto muntu aritite ngugi kuringana na uria arombaga na uria umebwawe bung'ana batu tu expected vagine atuandikira youth baba ingi
atuandikira na betu bona ngugi indi monka thai batu twi bantima uti ayuthi tuandikirwo twi no ti ngugi tukona na twitirite kwa unandikio batu tukuga katu change for the time being tuonethera mwana wetu tukuthura gatwitira ngugi bwa kora uria bateria na tuthithirie tuzira tu na na betu baandikwo ngugine na CDF batwezaira na betu ni kenda nya baba komba kuciukiria bandaye KMC uria urari ku ki akwa ni nte umonera ngugi na inkuigua ki enyeji bara bakujongorera manto ja MCA uguo urari ku ti ngugi arari ni buru uria ugakuruka inkumuromba buru njira cietu tujira tutwa kukinyithia antu kiri njira cia rami tuthuki mono 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 itenji na inya iria cienji citekirwa mora ni uri nya murungu atethetie kanetheri mbati mbaya gutira urire njira tutiona gwitira ndenda eja at least tutethia ki youth no ntunyo gategera aja gitimbe kwa batu tu youth. Kuringana na Paul Bagine nombete kuagirithia barabara cia Ntima West. Right now, only have been able to grant barabara chetu cia Ntima West chonde na nkurukie nusu echio ito create gravel ito diete graveling na itombete to make sure that areas iria itomba ukinyonento ari anto bateja era ngari cia unja ari anto baitaira tuba umaramine bagekera mandibut kabageta maguru matheri manto ya tukurukite ndene Ntima West. Barabara iji nkigweta inkai ni kwa Daudi mwanka kwa Mbijewe kwa Maramba mwanka thokone aukene thokone akainginyo mwanka Keboi Giantune mwanka Mpakune Kiramba barabara ya Serial Board mwanka Kiraria na Mukumbune mwanka Weru TV Kirogine. Ni akete kinyanda gate Kathomba ta Kithima Getebe Kerima na Gitogu. Ntururu ni agotwira itobati gochwa mutongeria uria ugatigira ni akuritira kariba Ntima West ngugi. Ura tutwira siasene cia Kenya kainya cia Meru antu itwekirwo kasumbere kwenda katheti nte kuromba ngugi no ntundi na mbeta ndiromba ngugi no ntunti na ngugi kena bomba gwita ngugi na gukurukira kwaraniria gwakwa na antu ondetirima na bonja kwao na ubakumira biothura none binge kanisene ikundine na kinya nkurukia marketing iria bomba kumira tukaraniria abo kenda mbigwa mathina jao jongwa ntikachujuririe ningwa ndi mutongeria ndenda kuthiria thina ntikumenya yongwa ikarakaria atia. Kere Yusuf Dodi gochwa kura ari murori kiumbe ni kumutethetie anene ira ona i challenge indi iretete mawega nuntu ngechwa ID 500 inkwethira bado nkiara ina napiga kura na kura bakwa constituency bakwa na inquiry abona ibakumbira thina ira banachio kou no ku connect online na antu bakwa bakumbitia 500 copies of IDs. Nkuruki ari na maoni kiri utongeria bwa Ntima West ukaja gutegera jatha igwetu Ntima West no i hold antu baba ingi kigukara nyomba cha kombra tauni na antu baba ingi barara baitha bakira na kou tubati tu investors baku tutethera mantu ja supermarkets tubati tu na malls na tukia attracta na kinya security kinya ngo igintukia muhimu mono kithero gitegeria aja ko ategero athani bo tumete nyuma aja ibukwithwa bugitu fail bo ba the former MCS bo bairi bo to fail ko kinyari ko kinyara to kwetha tukenda gukinya Kanyerere na inyirete na kuga agakaria antu ba Ntima West tuya twine imani na tulinge kura bwega na botega emuntu bunonto bwathia makosa miaka ni 5 na uni ankwenda kubwa shua uni tete okera ngabana aria na ndaria Weru na ngabana akauga kuru ngabana ngwataki nte kwenda indi ango kuira utie budget uni nkurukia na imbijike na in record that nte ukia budget yembroko kugira mbecha ngabana chionde eta ambitare retenji kana ambita Meru Safari kana ambita Sirops mbita kunengro ngidano yombigo bonoba gitawa barariku kenda nkurukia budget no I'm there for Ntima West ngabana urubithia for Meru County. Bana baba ne bajokete kanya kao na kuromba kariba Ntima West kura na ndi murigo nikiri mukari na ora tukarani na antu ntuko nkobera oni ntebera ngangeyo badithiria njira ngeyo badithiria ambasari kenda bampandika ngugira ari mpango jojo ambasari na janjira jo ndene thirikari nya
ote mutongeri ugakarira giti kiu kia MCA mpango jujuraga kuja jureo ende onimbeje na gintu gikieru na gintu kia bata kibo kintu gitawa empowerment ne gutongithia ntere cionde cia antu bantima west kumira kimugongo jwa antu babethi kiekuru na akuru akari bantima west ibwaga inya bokwithwa bombitikiretie na ibwaga inya kumbita kana kenu o unde kana kenu oni ande waja nkiboromba ngugi gukurukira kura cienu tariki 9 mantu itwaranirie babu na tukenderea kwaraniria kuringana na utongeria bwa tukwenda kureta utongeria bwa consultative leadership ire karetu intururu gukurukira maoni jenu bwingwa Ntima West na muomba kindly bumpe na kanya tariki 9 mweri wa 8 ndirikiria ngugiria ndatigirire tithiri na nkiromba muno twitho twina siasa ite kurumana kuthumbania thina tukera na fact na ndi Ntima West empana opportunity oni gwanda tigite ya barabara ngati ya barabara chirio weather road ura muntu akano tuko atino gwa ketha imori ira gukura kare gutikura akethirwa atina wasiwasi njoke ruji nkugweta au kabere ndogaruyirwa ndimbiri ukanywa free arwampirwa anywa free kuboromba kura che MCA Ntima West inko thira program yakwa ya mbere na irankaenda kurikanirwa nkethwa nkenda ngitagaira mantu ja scholarship na wikiana rongo kuthoma nkuruki ke mantu ja masters na PhD ko antu betu nkuboromba bongwate mbaru tu gwatanire na tumbe gukiria ward yetu antu betu Ntima West ibombije ibone twambutirete ngugi ibone twangarurite ward yetu ina ndea nkugwirito this time round peni kipindi kingi ndirikiri ngugi ndandirama uria ndethire Ntima West imekuritie na Ntima West na mwanya na ingwetike bwa mpaka anya nkenderea kumikuria buru kenda uria ungi ukeja mbithwa ndio set ndio set level ya development ira kenda remo mikinyira antu Ntima West bomba kumuria kiuria Maureen Kinya ntangurutano chia ward Ntima West Weru TV. Ngeno kuna ati Ruto na Chemeni na nkiama ya iyo na redrete akira kanjo ari na witikio na umati ukethira kithurano kiki omana na witikania na mitaratara ya IBC amala bonwe Musalia Mudavadi ne redrete akira kiamarando ya Kenya ina yona Indian de guruchome akiwa batonya thirikarine no mwanka bakarande babangania buramarande ya kethira ya kirewa. Morning, I'm Dragostino, Ambassador of Romania. Munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto augite batina thina wekanira kirorene kundi kinya kiriku ukoni wetikiria mpumicha kithurano kinene kiyite. We have confidence in the IEBC having the capacity to deliver this election if they are not interfered with. Akiaria riranjuri yekia Kenya kwanza yuchemanitie na nkiama ya European Union au wetekire obora kithurano no mwanka kwithira kuina muchindi na muchindwa ndio kwabo nikithira baraba uchindana nabo bagetikiria mpumi cha kithurano kiu. We are very clear and we are ready to sign any declaration to that effect. We are only worried the other side, they don't have a record of accepting the outcome of any election, and hopefully they will be willing to sign as well. I hope they do. Nawe Musalia Mudavadi na riritie randwira Kenya iri nario araugite no mwanka bethire nende bakiara na irian na ndigurire ikurandura Kenya kenda kona ura nende bakethira bakiri ya iranduri. So the whole concept of how debt has been accumulated in the last few years is going to be something of very serious concern, and we will need a very clear partnership with yourselves on how to resolve this, because we have no intention of reneging on our debt obligations. But however, there's more than meets the eye.
we have a very serious obligation which will require a lot of dialogue going forward. Anthony Akie gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Weru urakinyawe ukari karoneki na riretie uringi kampeni warathiretie akiwa nendi kinyari tingwe thirikari bakwira bakioneka kampeni nei no tietagaria bakuyukirwa. The fact that we see civil servants and public officers and state officers participating actively in politics, campaigning and going as far as chest thumping, and no action whatsoever is taken by the EACC or the DCI, tells you that whatever it is that we are talking about, weaponization of these independent investigative institutions is actually true. Okay. Good. Tutandene akaunti edrakani dina mukarigiti wa gikundi kya Muhimbi Professionals kinyo murangiri edretene ndia kimera kya mieri yanga bana akaunti wiredrete tumaira kesiasa chia kyare nende kinyo nedrete kyura kya siasa kuringa siasa chabire kenda batika edre nende bakega ukanakia aringe kura baribu Mati Mugambi Nteto. Riu ni metho biugo bia kwendia gicia cha ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kuritwika biti kwereka kana nkinya kugwatikana. Tio tutikumba ku interpret tumenya ni kuga no metho ni kuga atia na tukauria ni atia tukwirwa no metho na kiongo iki kina mauntu mamaingi kiongo iki kina akiri kiongo iki kina metho mau tukwirwa kina nyoro kina kanyua ona matu mario ona akirio ni eriku kuringana na Kenywa Murangeri ura no mukaririgite wathomi bambari cia Muhimbi augite ti metho monka mari kiongo na kwogua kari babateri gutumira matu na nkinya akiri kwogule tukarigwa ri tukwirwa no metho tutikwerewa wega kwogune muntu ni agite bura ni atumire akiri yae na kumenya ati mtoro gutwira aturuthirite atia antu bara bagwita bara bakuromba kura bagadi gutwira atia lakini indi tukwirwa no metho pengine gavana wetu nuntu bwabura aruthite mauntu mamaingi nikyo tumiate kwa onate na Nteto jia gutwira muntu ni araithaga Nteto na metho mae wenka akiaraniria na ndeki ba Nteto Murangeri augite kagita kakiricia cha ino batikwenda chiacha baguchengana na baraba kumeneria barabangi barienda chiacha baraba kabenderia njenda na kubera buraba kaomba kubatethia akinye kagita gakwithwa tukimena na turi tio tingwa twithirwe twi na magita ma kumenya ati baba baguturomba kura bariuma bakathi kuria into biao bauma bakera bakathi baka challenge na gabongo munde no ndingire muno onge akira go onge ai au aba nembonie go na pooling bagikena nagira bari bongwa muntu atikeje gutwira nganie bura athukite nganie bura arire mbeca nganie bura ayaga tutikwenda uno ntujute yosera iga tutethia turenda mtura ukeja gutwira biyo bwandura tuthiete kuburuthirona akirikiria ugite kubiba kurutha muchemanio wa Muhimbi unde na gwita arombi bakura akiri kaunti ya Tharaka Nithi na wandienia Muhimbi kenda babera bura bakwenda ni tugo plan bura tukalutha muchemanio umunene wa kwija kurombwa kura tio turantu ba Muhimbi nikenda muntu uroromba kura na chini tumenya romba na rungu indira rikiriba bangi atumbaga kwaria turenda beja ubonde beja baturombe kura. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi. Ngina kone atinje montere cha komone ni kuromba no nyiche thirikari gutonyera na kubono kia kuma igambene yanendiredirete tura koti kwa myaka na mithiru bareda baitara kenene muturi onedirete baingaira kinyakaila ka uturangirene kurukira munda ontubrane ndi bwedirete bwebathangika kia kwa kaita Nicholas Chabari Nteto. Ankurerera koti ikoti nkurerera na nkarerera thirikari yetu
mamone maithori maina ororo makuma kirimwe kurojo nontuba kwithirwa kwa igita aria nkoroki ya mianka ena aithiritwe aina kinyamara wamwe na muji wake wakaga akumira nontuba kwithirwa baina gamba na motori wake motori ora ajire na kuingira muji wake na kuingania kinyanjira era au magaruka anioi ende gutigwa muji wake gutena bantu akugendera unwe wokere au ari wokanto au atono muthengura nibu bareyiro muthengura abaya umokelera njira kenda batu ingila ende koromba koti na ntu bonzeni tutena inya tueno ntu katukomeno njire ko yingi na nankwenda koti imparakisa nontu ntumba kurwa na tori ibo mpingile na iba mpingilire tora munde ithere kirwa thiringiringi na woni nkoromba koti kana baba onde bantethie mbone akutira munde njirene yekwa kinya thirikari kanya neye kinya nene ibe yebonze nkubera ibe yergetone ra Jesu ibe yaitu autokoto agombora musinte kwana kinya muigeria kinya toe ate kwana kinya ikwa kinya na bongwani ka ba kinya boyo bakwe basokera njirene loito tonera boito na kuromba koti ya mawa wamwe na thirikari ingima ithongire gatigati gutigira igamba rire kurikangwa bure mpwe ona kuri no gukinya batigire kinya iba kuona abantu akumagira muji wao pingili tare miakena yoyo atano na woni pingili umunda yoyo na chiyo bitano na baba no mpere na woni ni kuromba koti ya yentezi haraka rayo te mwana kinya musinkari yankia nkari ya mtote na mwana woni inkwetia kinya baba ange mbaba siasa beba mbonera bonze na thirikari yetu yonze mbonere ngakwira ni ngwanja na ng'ombe nje teroma bya koroma na etiona ngotwira ndomba bange toikwa ingokaya mbibwe kaya wakwa baba yaga aterwa akara we ntukuna enu agateria atweka wakana paete batura tura bagathegela kinya mwekoro metakotini athio kumantora akamona Gembe Central Beton Class Chabari nangina kuotete county ne Embu na Bishop bakuma kanisene mwanya ndene ya county ubethirite bakethira nende bairido kenda gutegera atungira baramombikia kwita bakiringa siasa cha kugania anto na kinya kuri anto bakwithira bakenya ngake mitimani bangi na bethirite nende bakiwa batetikiri onto bone bakoromba IBC wethira mbere kithurano kiauma na Weru. Bishop amakanitha ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni maugite ati ni magukora metho makiria kavinda gaka ga kambeni uria ateti ngurani magukora magika kambeni ciao marauga ati uria makethira agicungirira mbara na mbatukano makera etikia amakanitha mao matigakorwe makimuikiria kura kamenya kwina mundu raungania gikundi fulani either githige kathukangia mundu uria wingi kana kumugiririria ndakavule campaign na tumenye ni ngania ni tukavota kwandika marwe mwe kwira andu wetu onthe a Embu uyu ti mutongoria mwega na varia maratara a yuthi gukorwa makiregana na kurivwa mbia nini ni gukureta kinegene na kuthukangia micemanio ya ateti aria engi imwana iria mbithi mutigetikire gutumirwa ni andu aria mararugama muthondeke ikundi cia uregani cia kuvinga thirikari kuvinga maundu maria monthe maikuo ni tuonete maundu ma magikikwa na mberere ni tugite kinyagia tongoria maifata na amwanene makiuga njezi tengenu ndiramenya njezi no mauga tengenu kamanda ya onu ni marakanyiria makiria ateti aria engi kuvagitio atumia aria marakorwa makirugama itengurani thiini wa kaunti ati vindia magucoka kugia na kanya ga kuthie gwitia ite icio mathie gwitia vindia gwitia ite andu ni matige gutuika a kuretanira vunjo kuretanira mbara na muno aria mangitwa aka kana atumia etu ni mavewe gitio ayuthi yetu wanao mavewe gitio ni mararikiria kuri ruvonge rwa IBC gutigira ati kithurano kinene gigakorwa kiama na waragania niguo gutigakorwe na ngucanio ateti amwe makiregana na maumirira ma kithurano kiu IBC Kenya ngima leo mwene mweturoretie na miaka iria ivitukite kwanakorwa kwina mathina na morito mengi riria mwatangaza andu marega gukorwa matayatosheka mavoya metu ni ati murute wira uria wagirire mukimenyaga amani ya Kenya
na thayo ra tungienda actually we njarari cienyu. Ni maragia mari kanitha wa ACK St Peter and Paul Cathedral town ya Embu varia mari na mavoya wa mengi makuvoera thayo na urumwe kavinda gaka ga kambeni na kithurano. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atukita bienine niende michezo ya Safaricom Golf ikethira geta na mbere ndene account ya Kericho weekend na michezo niende direte kitholo ka account ni mwanya michezo direte kioneka ukuria chie wabu kadha ndene ya matura. Kumira tukita tukekera gatanta kiendeto chetu nkatho na ncheno ntubo kwithira watarerete na uni kiendeto ina kibara bonde nende wamba kwithira baitethera kia kinyanithia ndeto nkatho na nchune nonto bo na kiekalono ketu ntuko yeru ari choke nyuma nini ni baichukuru beta anabalatu Kalawa nongeta wa Martin na Frank mtu na mutono ina na Caroline Makena muro ina ana babare edukuru batorokane ndebeta munde no chikuru baiya matunda na baina bange kathomba ma mwarimu munene atwa George Giteye haikwa ma ko yanto agwa kwenda gachie munde no chikuru eto bore akinyati bai matunda bakuya abera ntina thina ndo bora mtu nayo kie ayoria karai matunda ya rautwa kidera utu ya mavokando oyoria karai kidera nirio oyoria karai yo biro kwedera itu ya oyoria bari tukwana vera tukwane yau vera ntina thina ni Frank na Martin batuete mpokando ake onto jo batirimirwe Kalawa na umei atuire irio abangi omuntu atubira utwa George Giteye abere tundendo omuntu kiratwa ethire akire ya kyonthe watia kinyambi kiorire Martin na Frank na baikire mbila chambo kando na Kalawa machao na arire kana wachemania boka na wachemania Caroline Makena wethire yumurakia au chogire kiure kiu Purity Richard numona ni watu madidi ya Weru na ningetwa PHINEAS IMAANA together tukiwa tana ntuko ya Jumatano.